Amathe abuyele kwasfuba emva kokuvela kwevidiyo kaMapholoba. Sawubona sikubingelele ukubingelelayo yena Mathinto acebisa intombi ziyamshalazela kwazi umshazela abadala zamqomo sangoma sani sikhumuvule ngefice social ngitshela ngathi umntana womuntu onqobo nononkomo bayokutshelwa nolwazi kana kwethu ngosuku lwakho lokuqala la ngicela ukuthi ushare ucomment ukukhuluma nakho konke bese subscribe uma subscribe ayikho imali yakhe ehambayo suke senzele ukuthi kube wena oqala othola notification uphinde futhi ube ibhoza yamabhoza ubeke ibhoza squad kana kwethu ngabe usuku lwakho lokuqala tholela izindaba ezishisayo kanti-ke amathe abuyele kwasfuba bangabe sawagwinya amazwi abo emva kokuvezelwa-ke ividiyo yamapholoba bekhunjuzwa laphana-ke uthi umapholoba uyena muphi lo othi uma ethe ushaya lela bhodlela alishaye alikore. Ngane yakwethu mina ngifisa ukwanda kakhulu kodwa engifisa ukuthi ngikubonise khona iyona-ke ividiyo yamapholoba lapho khona-ke edubula khona uthena-ke ukubakhumbuza kancane ukuthi hayi bo makhulunywa ngamapholoba wemadoda kusuke kukhulunywa ngalo muntu lo waseveza-ke umbukiso wakhe ongande ngakhuluma lapho khona-ke eshaya ibhodlela afuna ukulishaya ngesikhathi afuna ukulishaya akaphindaphindi ushaya nje kanye la afuna ukushaya khona ngaphandle kwanda kakhulu-ke mntakwethu nayo ividiyo mina okwami sengicela ukuthi usubscribe sengihembe iyona-ke ividiyo yamapholoba lena lapho nje ibhodlela afuna ukulishaya ngesikhathi ashaya ngaso themba ukuthi uyabona ubuso bakhe laphana-ke eshaya ngegeja elikhulu isibhamu laphana esikhulu phinde kube uyena futhi nalo eyishayela nje amabhodlela afuna ukuwashaya ngaphandle kokuphindaphinda iy'nhlamvu wasegiya laphana-ke umfo kaNgcobo kanti-ke wengizwe ngiyathemba ukuthi uyayibona le vidiyo njengoba uthe weMaNgcobo mina ngane zakwethu angifisi ukwanda kakhulu ngicela undilandele ey'nkundleni zokuxhumana ngabe uTikTok uFacebook kanye nawo-ke Instagram noTwitter uthi-ke Guluva TV kuyo yonke indawo ngiyabonga ngithanda ukubhubha.